clear tu te chibai ule international news le politics Operation Make America Great Again anhlut leya drama atling lovang ti hi asoi thei ri lawani he thu hi chip chiar deuh zokin city lalrin omaziak be chanin kan thlir hole donia US President Donald Trump COVID-19 ri avei nu le adam le nuwa campaign be pui thak tura achua le na masaber Orlando Sanford International Airport Florida State muna Operation MAGA Make America Great Again tia mipuyan tamin Donald Trump chu an lo lom ro pui hle maya mipui pung khom sang chuang fe te chuan rokrol phiar tongin USA 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 ti te kumli danga tan ti te kan hmangai che ti te in an lo lom dur maya an au dur mai ni ruaman lok ang chuan drama campaign bai pui thak na tur mun Sanford Florida hi October ni lam daya kal to tur khania mase coronavirus chu September ni som thuma khan kayen Walter Reed Military Hospital Center Bethesda Maryland State nilichung en kolangai ta ka wangin le US Center for Disease Control and Prevention guideline angin COVID-19 veitu te ni som tal khung khan tur ti ne wangin Donald Trump hian October ni som pani tlaya campaign rally hi anei thei ta chawani Florida State hi battleground ani awangin le electoral vote somni pakua annei awangin Donald Trump chuan chak amamo hlea Florida State a hian Republican le Democrat te in ne na hi tlem te si te tiat lekani anti mai thina ni National poll a chuan a khingpui Democrat Joe Biden a chuan 10.5% den ma ala hruai Florida State B ka po Biden hi Trump in 3.7% velin a sang ni in The New York Times chuan a soya The Washington Post ero chuan Donald Trump hi 3% velin a sang jok thei ni in a soi thung ni in ABC News chuan a tarlang Florida State a hian Republican le Democrat saute chu President thanna anin tluk tok hle thina chakna nei turin he Florida State atlin hi party pani candidate te vot chua te hian anmamo hle thina ni Donald Trump chuan ama thlop tu te ma a he ko home state Florida official te ka campaign thei ka lo kir le thei hi thil ro pui takania in mi tong trai pui na te le thlop na te chu kalom tak mewa tuna heta kalo om thei hi in mi thlop tlat na ro pui tak wangani ti in COVID-19 rilenga kaya tanga afilim thu te le achak that thu te po soikayen sota ka kalanga mitin mai te chu ka fopang mi te chu ka fopin mei channel le mitin mei te chu ka chuk sang du tho takin lungchim takin ka chuk sang cheu ti in fiam thuwa han thoa kutan lo beng dur mai ni Trump hian COVID-19 rika tanga afilim thu hi ama en kol tu Navy Colonel Dr. Sin P. Conley le atho puiten White House a chwa san main American mi puite le khovel riata an lo puang to khania mase mainstream media anti mai President Donald Trump thil ti le Trump admin malak na reng fak thadu mi alo soisel reng mai ho The New York Times te The Wall Street Journal te le The Washington Post chanchin bu palai te chuan Trump COVID-19 avei Adam le nuwa Operation MAGA campaign be puya anzui du lovani hetianga ama Donald Trump and Florida State campaign be puya thak ma hian afa pa upaber Donald Trump Jr. le ho te chuan Fighters Against Socialism ti in bas in Florida mun then khatan lo fang to a chumi te chu Venezuelan za chuang Puerto Rican le Hispanic Cuban American ho te anni anjinga hian Cuban American UFC fighter Larzet George McVidal po atelani Donald Trump hi New York khopuya chenga om thin ni ma se nikum September thla khan Florida State hi achen mun atan alo thlang fel to Donald Trump chuan kumlikal ta ai khan kan ne zo kang ati lai chuan USA 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 ti in mi pui chu an lo out thup maya relo te ya COVID-19 vaccine chu kan siam chu kanga chumi sem dar na chu kan sipai ten ram puma an thokang then khatero in thlan ma sem chu ten du lo vel ti in Democrat ho te chu socialism thlop tua apua aking pui Joe Biden chu Cuban communist hruai tu
Fidel Castro thlop tua puin M13 gang hruai tu Gustavo Petro po amua chupa chu misuala ni po hrelo Biden a chuan Nicaragua Venezuela le Cuba ram hruai tu te athlopani atia ama Trump chuan Colombia Venezuela Cuba le Nicaragua mipui zalen na du tu te chu ka hereng chewani atiani Sleepy Joe chu hruai tu chaklo takania China thil ti theina hado zo lowang anlaka akunin ama chu radical left wing hote thunun turani keichu politician pa ngai ang hi kani velo keichu politician mai satlia ang kani lova tlang taka soidot chuan politician kani ve mi alo ma se politician te chuan minti bala hle loisini ati chuan kutan beng le dur mai thunei na chu in kuta kan hlan le don chewa American me pui kuta kan pedonani chumi turin kan thok me ka kan fight me ka ne turin kan beya kan ne me ka ni ti in minute somruk chung zet thucha hi soya mi puite chu vote thak theu tura somen an thian thale chung tele thenom khoveng te chu vote thak tura song zel turin angen ngal bok President Trump chuan US Space Force US Supreme Court judge pani arwat pa ka apathum na tur Americani bereti arwat le chungchang tele economy thame le COVID-19 vaccine siam chua semdar thuai tur te chu chuang tekena soilangani Trump chuan a king puipa Democrat Joe Biden a chu akhai sangin mupuina kap thuai ani bermaya Sleepy Joe tan chuan ni thalo lo thleng me kani ti in ani thalowa chuan Utah State Senator Mitt Romney mingpo voini ingota theingil anga soin Toledo Ohio State a campaign tumpo in Senate seat chu mek angena soi atiani Donald Trump chuan Democratic National Convention chuan voini lai chu pathian ti inziak ti bawan tum ni omina soya Joe Biden a chu Supreme Court Justice chungchang siam na tur zo na chang du mi alova pu in radical left wing thiang zau huawa apu na sahleni Hillary Clinton running mate Senator Tim Kaine po in Biden a chuan Supreme Court judge ruat dan tur chungchang a zo na chu a chang tur ni lo ti in alo tana Biden a hian conservative justice tur ami koni bereti chu asoi selvai chuan Catholic kausan le conservative tam tak vote an hlo mayang ti an hlau hleni bereti soisel ayin Supreme Court judge sa Trump ruat anga Senate in an pompui chuan Obama admin le Democrat hoten an chuan em the Affordable Care Act chu thon thu hlui le bolhlo boma an paisak mayang ti zongin tranan khoa chu an hlau ngoi ani Mizoram Medical College pakhat chungchanga political party pani te in thrui po ang mai khan Republican le Democrats hote hi Obamacare le abortion rights le same sex marriage chungchanga anin thrui po na sahle ani ati thai mai ome a bereti hi Obamacare tan death sentence ani Democrats hote chuan an hlau thong ngoi ani US Supreme Court Justice tu ratan Americani bereti chungchang chu nimina tang khan Senate Judiciary Committee a soi ho ani tanta a angai nom chhotan leni nasatakin bereti chungchang hi Senate floor a soi ho le turani heti lai hian American Bar Association anti mai ukil inzom khom te chuan Americani bereti chu US Supreme Court Justice turina tling tok ti in thuchwa an lo siam to Breitbart News chuan Joe Biden chu Cincinnati Ohio State a campaign lion Donald Trump be na lama chithliarna kalpui tu tia apu truma anin chapchar trum khan Proud Boys hote ming asoi chua chu hrechuak zo to lova an pu boka Biden a chuan Pennsylvania le Ohio State a campaign zo in voin October ni som pathum hian campaign turin Florida State a lut vele a Trump an Sanford mona campaign rally anei chu omhle hle theilo in huat na le in tender na siam tu hlo nei pa ti te in alo soi sel chiamani Sanford khuwa hi Orlando mar thlanga mi sing ruk chuang na khuani Donald Trump hi Florida State Police Chief Association chuan president atan annem het to a law and order chu law enforcement teken ko tur ti in police department hi athlop bur mai ni Howard Sharif New York Police Department Chief Louis chuan Democrat hote chuan thunei na an chan na mun khopui le khuwa ate firfia ka chet na an welcome
police te kuta thu nei na da du lovin police officers te kut an phuar saka major an ni na hmuna domestic terrorist ho te chu zalen takin an che tir thina Black Lives Matter le Antifa pol te thil ti chu peaceful protest ti nan soiloya mase pong tal chiam na le dor rok na le tual tha na thlen tir tu an ni ati ani Donald Trump thlop tu te chuan two-state Trump parade ti in Enrin ni khan Paris Texas Red Rivers Hugo Ariplex Oklahoma state ate kongzo in motor sang zani le somni le pani nen mi sang thum vel an kal khom huaya heng mi te hi texomen anti mai ten ni September ni somni pasaria khan mi sanga vel chu labok Texas state an pungkhom chiam to boka tin September ni som pahnia Lerodo Trump train ti in motor sang li vel an pungkhom to bok ni in Breitbart News chuanaziak mainstream media vela Donald Trump chu pol ranga Biden a aya niam zokin anan ziak thin taka masi Trump campaign rally a hian mi puyan tam hut riau zela chu wangin November ni thum hnuwa lo chuan tunge chakzo ka tling tur ti hi rin har satakani ri e Donald Trump hian Sanford Florida state atangin Pennsylvania a Johnstown lama ti chuan Iowa state a Des Moines lama North Carolina lama kal zelin Greenville lama campaign nein azin kwalchar rianga zirtop nia White House Washington DC akir le man chawang rear clear politics chuan Joe Biden hian rampum huapin point li in ma ala hruai atia Paul then khata ero Trump ain point soma ma hruai zo ka anziak boka hanin thlang phut mai se fia berang chu le kan thlir ho ta kha city lalrin omathuziak be chana US election campaign kanan ti chua ania thlir tu tenin lo beng war pui ngei kan be sei